Гуис Лаб. Что там же по времени сейчас? 35, у нас 40. Un ko es labu? Es sanāk, ka mums ir vēl viens brauciens, būs numur 1 un airētāji. Микс-Венс готовой с финала. Микс-Венс viņi zaudēja. Саша, приехали первыми Микс-Диви. Ну Микс-Диви. Es atvainojos, finālam gatavojas nevis Mix 1, bet Mix 2. А Микс-Диви второе место какое время? 1:15 561. 1:15 561. 1:15. Я поделюсь, Саша, мне надо на стеночку, что там решилось с этими Бизон и Рига футбол школы. Какое время в конечном итоге? 1:07 608, а у этих наоборот было 1:21. А были Бизоны 1:07 608. 1:07? 608. А в футболе школы была 1:21 304. 1:22? 1:21, 304. Потому что я на стенке вывешу, чтобы он не знал. Арнес, тебе надо. Например, когда есть эти форматы, Что ты делаешь? Numur 1 un airētāji, lūdzu ieņemat jūsu vietas laivās, jo jums pamazām ir jādodas uz startu. Jūsu brauciens būs pēdējais, līdz ar to, ja jūsu laiki būs labāki nekā iepriekšējiem, šobrīd izvirzītiem uz finālu komandām, tad jums būs jāpiedalās. Vēlreiz atgādināšu to, ka fināls ir ieplānots uz 2 fināla braucieni. Viens uz 17:55 un otrs uz 18:10, bet jārēķinās ar to, ka bišķi var aizkavēties. Jā, es domāju, ka katrā ziņā nebūs ātrāk, bet bišķi vēlāk. Tā, sēžamies, dodamies uz startu un ļoti ātri, ar ļoti labu laiku mēs jūs gaidīsim finišā. Люд, может быть, ты сядешь в лодку, а? Это что, сувениры или что? Новые монеты. Чего? Мы по времени